Githungu na Githweri moko igwa kinya na Githungu na Githweri andu aria amurire undu to kinya makorwo makinya neire undu-ini ucio mamureirwo kana magetirwo no Ngai uria metete ri ona matekuoneka ta makinya neire ri ni amakuorifayaga nigetha marugame ithenya-ini riria Ngai ameteire kwa ihinda riu. Are we together? You might be the last born in your family. No gukorwo we niwe wakihinga nda kwanyu. No wira wa kurugamia family yo wihokeirwo moko maku. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Na John sijui kama ni Lainale ziko chini. Kama kuna mahali unaweza amplify Lainale peke yake. Mimi nasikia ziko chini. Si hata nyinyi mnasikia ziko chini? Na ndizo powerful. Ekei hie tuli arathime Lainale zipatie sauti. Bwana Yesu atukuzwe. No gukorwo we ndwiciragia ta wi qualified kana akorwo ni wahuthirie kiria witagirwo ni Ngai gwika ni undu wa financial status ugeciria ndungihota ni undu wa kurora andu aria muceraga nao kana your connection ugeciria nie ndingihota. I want to tell you, the God who chose you is the God who qualifies you. Kwoguo tiga guoya wa kurugama ithenya-ini ucio gwitiire undu ucio niwe ugatuma ukinyanire na kiria kirabatarania gikwo gikike. Abia jirani yako, you are not here for nothing. Mwambie you are chosen for something. Mwambie there is a gap that you should stand in. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati mwingine huwa tunang'ang'ana sana kupigana na mwito, na wakati tunasema mwito watu hufikiria mwito ni kuhubiri peke yake. Hapana. Mwito sio kuhubiri peke yake. She is an MCA. Uni MCA anahudumia watu vile ambavyo mimi nahudumia watu. Sijui kama mnaelewa. Vile ambavyo mimi nakuhudumia na yeye unampata anakuhudumia kivyako. Ndinoiga muthuke ndoiga muthondeke. Bwana Yesu atukuzwe. There are things you should observe about your life. Nikuri maundu no nginya wambe wikare thi urore muturire-ini, because watu guku ni metetwo, andu ni mahetwo wira wa kuruta ni Ngai, but they disqualified themselves from the calling of being chosen. Bwana Yesu atukuzwe. Wakora mundu ni mwitere kuhonokia mucie wao kuma thina-ini no ndari yetikia. Ikana muranyita. Riu we wikaraga ugicomplain kwanyu. My brother ari akuru mationaga mamitara urirwo tio metereirwo. When number one, how do I know that I'm a chosen one? By identifying a certain gap in my family, in my society, and in my people. Ugiketa kumenya wi mwite ni rita ria mbere ririo kona mweke utari undu urekwo ugatonya mweke-ini ucio. Areke ngwire ungikaigno handu witetwo utonye uhaigno hagatonya mundu ungi na kwahotekana ni mundu muru atonye akunyarire. When you never stand on the gap, you are a chosen one. Ucoke uignore the purpose of calling. Hakaigira mundu ungi na akunyarire. Bwana Yesu atukuzwe. Nikio wonaga iretu mukona mwanya kwanyu mucie mugacoka mukaigino na mugatwa muti kuigira mwanya ucio. Ngai akonia brother yaku
kota ngehikania nigetha mweke uyu uraga wa iritu gwitu ri ugie mundu mukareherwo sister in law ohana saitani aramuhamurithia inyuothe kou tondu inyuo ni mwahingire maitho riria mwahetwo opportunity ya kumenya you are the chosen people. Riria mwagire kuona uria wonire mweke ucio ni your brother akiareke ndimarehere mundu gugitonya sister in law arugamaga murango-ini na ni kwanyu arugamaga murango-ini mukamuona uguo gate-ini umete Nairobi ukagera mugunda ukauma mucio wa mwanyu na kianda o mutikang'ethanira na mundu ucio tondu ungiaga gutonya in the calling noguo niguo gwathire. Riria Saul okaga gutuika muthamaki Ngai ni amenyaga atiriri mundu uyu ti mundu mwega no tondu gutiari mundu ungi wari atonya ithenya Ngai akimenya Saul giikarire hau nginya ngeambararia Daudi. Bwana Yesu atukuzwe. Nginya ngeambararia. Chosen people have got an eye to see a gap. Kanitheno ndeinagwo wega ona riu korwo ndiroria korwo ni ndi hau na ndurathie ni magutinagwo wega no ndurathie ndwambate aria muranagia niki umere ni njui kuina rehe kamero ati maronengera ao mieke ndineanagwo ati ndakwira hari iguru maronengera ukaneo no witari kuma giteini hari acoka aigwe tari kirima arerorera. Bwana Yesu atukuzwe. Mieke ndineanagwo mieke ti thigara mugwatanirie. Chosen people grab their position. Sometimes you have to grab your position. Riwe goko ni ukinyete form 4 ni wekite college ni wekite university no ratona gene ro tukona muthenya MCA wa kwanyu ndaruta wira we orona gutire wira muruta ndurugame. Bishop ndira wiga itura rito moko-ini ma Ngai eke atia Ngai ndakaga bara Rosmana Ngai na itinga riu bishop ndaguthaitha itura rito twathurire mundu utari mwega we niki wekaga waregire kurugama ithenya-ini riu Ngai akinengera mundu nginya we akunyarire inyuothe muya nginya president marugano one term we wari kurugame oguo thina ura turaria munene niwe owe urari ohoro wa atongoria oru bururi-ini uyu we niwe wokirire tene ugithi gucuka miti ona riu mwaka uyu ungituthiite ugokira o tene ningi ukehure kindu mwaka tuthiite rweterere wone na utongoria wa cera inyue muri utongoria-ini it is a thankless position. Nikyo ni ndogoragia wira wa bishop itekwenda kumenya no ajira ni wega kana ndana ajira ni wega because leadership is a thankless position. Wana na moi inyuothe no nyuma muineire yote yawezekana bila moi yote yawezekana bila moi yote yawezekana tugiuka gifaki tugiuka inyuothe na muri ahonoku nginya inyuothe hindi ya gibaki mukiuga muthene abatie kuinuka ni General Kiguoya o inyue ino thi ona mugigathura your brother no ukamuruma tondu kindu kiria mundu chosen ageragira mathire mando mundu chosen nginya family-ini ageragira mathire mando tukiuma hau gibaki akiuma tugikira uhuru ni wito ni guthina na ikuru uhuru ni wito tumuona gari mahua we no no cio tugaga ni mahua tugaga amarize niguo maugire ka tugo maugire amarize uhuru riria kurire oguo rwimbo rukigirirwo iguru tugokira tene atumia ri tugathure ruto ereu oria mainire ereu
o aria mainire iriu ona ri ungi ukaneo akerekereria no akainirwo. That is the price of a chosen man. If you are chosen, be ready to face negativity. We haririe gucemania na mungethaniro. Na gikorwo thaici muturire-ini waku ni ucemanitie na pressure. Urarigwa yaumire ko na nduri undu wekete. You are a chosen one. Not every pressure it is to finish you. Not every pressure it is to finish you. Some pressure ifatie gukuonia I am a chosen man. I am a chosen person. So, wakati mwingine kuachiliwa na marafiki, kuachwa na marafiki. Kuna watu huzumbuka sana. Why is someone running out of my life? Why is someone departing from my life? That is another sign of a chosen person. Bwana Yesu atukuzwe. It is a price that Jesus himself paid. Ni gharama ambao Yesu mwenyewe alilipa. Wakiwa wamesimamishwa na mwizi kwa msalaba, watu wengine wote mpaka watu wameokoka wakasema surubisha huyo tufungulie mwizi wetu. Hiyo ndio gharama ambao mtu hulipa. Sometimes kuna watu watakuondokea katika maisha ikushape, kwa sababu chosen people Mungu anatakanga wawe na independent mind. Chosen people must have an independent mind, because God cannot choose you when you are not a leader. They have to carry an independent mind. Bwana Yesu atukuzwe. Zakari nigetha Ngai agushape akuonie we thurite ubatie kunjihoka ndi wika, no nginya kwehererie andu aria wiciragia nio makunyitagirira. Agutigie we wikanga nigetha ucagure direction. Ekaide mwire kanitha yo tukiure haha ni ndatigitwo ndi wika uguo kamutini uguo. Andu aria marari manenehie ni manjeherera. Andu aria maranyitagirira nenehio onao ni mora. Gitigwo na mutumia wakwa na timu ino ya praise team aria tumite nao kuria ngiuria what is happening. Ngai akinjira use an independent mind. Use an independent, tondu umenye kioneki gitikuagwo ni andu othe, gikuagwo ni the chosen one. Hidiria Daudi Yusufu athire kuri ariu a nyina akimakwiriria akimera tathikiririai ni ndotete na ni ndotete